जो जलपा जी अनुप साके नेपाल मण्डल टेलिभिजन या जाजो छ लसपुस याना छना चिगु दे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल छगु स्वर्ग या तुकरा थे अले चिगु दे नेपा या नाय त हली न्यंक ठेंके नीति यको है चीज त चिगु नेपाले दु वहे चले छगु चीज ख हस्तकला नेपाले यको है हस्तकला या सामान त दु अले हस्तकला या कलाकार त दु अले वेकपी कलाकार पिंगु कलाकारिता याना है थुजागु कथा या उत्कृष्ट हस्तकला या सामान त थन उत्पादन जुया छंगु अले वहे हस्तकला याना है ख चिगु दे नेपा या ना हलिन्यंग का है सक्कस्याना मसिका छंगु जुला हस्तकला छगु तरहु उद्योग ख चिगु देशेन अले तर गु कोरोना या कारण ना छु बच्चा हस्तकला न असर जुगला खय खतम आ हाकन छगु कोभिड या गु अवस्था सिरे ढुंगा हरेक क्षेत्र हाकन सुरुजि ढुंगु गुदु छौ राइज जुइ ढुंगु गुदु अले हाकन न्याउनी गु सुरुजि ढुंगु गुजो थोय चले नेपाले बच्चा असर जुगु ठुको हस्तकला यतन अझ विस्तार याना यांके नीति न्यने यांके नीति छगु प्रवर्धन याना यांके नीति व जाजो ख 18औं हस्तकला व्यापार मेला अले 16औं हस्तकला प्रतियोगिता हजुर आठोहे चले थौयगु ठुकु जाजो पाखे थुगु जाजो या विषय त कया चिस वेकपिले से खलाबला न याना गुजरा अले गु कथा या 16औं हस्तकला प्रतियोगिता या नीति थन प्रतियोगिता जुया चंगु थासिन छित थन जीवना है अले लिसे थुगु जाजो लगायत आ जुइतंगु गु व्यापार मेला या जाजो या विषयले न वेकपिले से याना गु खलाबला सोयादेश नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा नेपाली श्रम सिप सिर्जना र राष्ट्रिय पहिचानको एउटै थलो नेपाल हस्तकला महासंघ प्रस्तुत गर्दछ 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता यही मङ्सिर 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म होटल हयात रुजेन्सी बौद्ध काठमाडौँमा हस्तकला समृद्धिका सम्भावनाहरू 2 वर्ष कोभिड ना एको व्यापार सिउ बापरे ठिसे ठो मेला चाहिँ छ यानो जुल मेनली ठुके हस्तकला ख खाद्य बाग मे नेपालले बने जो सामान रमदै ओकेना ठुके चाहिँ हस्तकला डाले चाहिँ धाटुमुटी कला थांका पस्पिना कार्पेट तो यो चीज तको या चाहिँ महिला देउ न सम्भावना दु के सामान दई ठुके चाहिँ चीज आगुल न 120 वर्ष तले नेउ खाद्य बाग मे डबन्डु के वास्तवमा नेपाल हस्तकला महासंघ पाखे चाहिँ छिगु ठो कोभिड चाहिँ आगुल्न चाहिँ हस्तकला चाहिँ फचा खस्के जुया क्वाउना चाहिँ अवस्था जुल ले वो जुया चाहिँ ठो लगभग 2 वर्ष योपति जुगु जुया चाहिँ छिसा हस्तकला महासंघ चाहिँ यहाँ चाहिँ हस्तकला जायापी मनुटेटा उठानिया त लागि दिया छिसा वङ वर्ष चाहिँ छिसा हस्तकला वर्ष रुपे चाहिँ विटकया अले हस्तकला वर्ष गामानेना छिसा उले चाहिँ नेपाल सरकार पिन जुल अन्चो पिन त चाहिँ छिसा चाहिँ प्रमोसन या त लागि गभर्नमेन्ट पाखे प्रमोसन या त जाइनसा अनलि प हाना छिसा ट्विटर चाहिँ आन्तरिक रूपमा जाया त लागि રહ્યા छिसा इ कलार गाला छ पोर्टल न खोलेनु दु अनलि प चाहिँ आठ वजको मय से छिसा उखन चाहिँ ठो हस्तकला प्रवर्धन छिसा आन्तरिक प्रवर्धन बालनकी मारियास क छिसा उखन पाट पटेनी मेला न याना सोठाइ यलो खोपे चाहिँ छिसा छौ छौ चाहिँ सोनु सोनु युपति मेला याना आ गोटुंगा चाहिँ ठो चाहिँ छियो 18औं हस्तकला व्यापार मेला या खला छिसा ठो वर्षे यामा बुन ख तर उखन यो वर्षे चाहिँ छिसा ठो कोभिड यो कारण चाहिँ छिसा याम फट अले अर्जु ज्या चाहिँ ठुसी चाहिँ अपचा नापठे रेगुलर छिसा प्रिकुटी मण्डपे याबले अन चाहिँ याबले हुलजीको चाहिँ या मखुइना चाहिँ छिसा चाहिँ आयाटे उना चाहिँ छिसा बौद्धे चाहिँ छिसा अन स्पेशली चाहिँ बौद्धे चबी छि ग्रुप पिन्जुल अन लामा पिन्दा इन्टर टार्गेट ना छिसा बौद्धे त या अनियानु गुजुल अले अन याबले चाहिँ छिसा चाहिँ अन मेन चाहिँ छिउ त्यो छिउ याफे ता धर्म सम्बन्धी ख चाहिँ छिउते अन बौद्धे पाखे एरिया चोपी युकुटु ज्या चाहिँ अनपिन्ट फोकस या त लागि छिसा अन्ट लागि कम समय न तया अन्जोपी फोकस त न चाहिँ वइको त यो टाटना चाहिँ छिसा वइ त अनमेला यानु जुल आठो चाहिँ छिसा मङ्सिर 3 से 5 गते तक टाइम ल अले उगेन चाहिँ छिसा 8 समय यो हिसाबमा स्वेउ खस यो हिसाबमा स्वेउ खस छिसा 10 बजे से 7 बजे तक वो टार्गेट तया चाहिँ छिसा यानु आठकै मुमु अट्र्याक्सन त यो छिसा उद्घाटन सत्रलाई सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बाही याना दि अले वे दौराने चाहिँ वेकै लाटा है छिसा चाहिँ तो हस्तकला क्षेत्र
टप एक्सपोर्टरका विभिन्न देश चाहिँ एक्सपोर्ट नजाबी मध्ये कम्पिटिसन टप लाभिन्छ सामान्य कार्यक्रम दुसा थो वर्षभरि थो उद्यमशीलता विकासको लागि चाहिँ एउटा नेना बिजापी दिपी जे सदस्य मानपिण्ड उत्कृष्ट उद्यमी ढिका सामान्य कार्यक्रम दुसा हरेक वर्ष चाहिँ नि त्यो कलाकार क्षेत्र संरक्षण यामा हिसाबमा चाहिँ नि आर्टिस्ट अफ द इयर ढका घोषणा यो कार्यक्रम रुज लगा थो मुमु एट्रेक्सन ल साथ चाहिँ थोंने चाहिँ थो अनलाइन मार्केट तस्कै बुस्टअप ज्यादा अवस्था दु यङ जेनेरेसन चाहिँ तस्कै प्रभावित ज्यादा अवस्था यता जितना मध्यनजर yana विदेशी कम्पनीसँग चाहिँ थन आपला अनलाइन मार्केट त खोलेना थन व्यापारी ना चाउँदु तर विस्तृत रूपमा हस्तकलापट्टि चाहिँ वगबिसन व्यापारी खन भन्दा एजा चाहिँ हस्तकला महासंघ पाखे चाहिँ नि विशुद्ध हस्तकला जग्गा मियोपट्टि छौ थय ई कला नेपालका चाहिँ हस्तकला यो वेबसाइटै देकुटु अनलाइन पोर्टलै देकुटुका वो छौ एट्र्याक्सन चल्छ ल दोस्रो फेज चाहिँ चाहिँ सदस्य पिनिपट्टि पहिचान जिम्मा व्यापार व्यवसाय वृद्धि जिम्मा हिसाबमा ह्यान्डिक्राफ्ट ट्रेड डाइरेक्टिभ 2021 का उना थय मेलाय चाहिँ विमोचन कार्यक्रम दु ल ओठेन जो मेयोपट्टि चाहिँ हस्तशिल्पी कला पिनिपट्टि संरक्षण यामा रहेको साधना मला रापट्टि चाहिँ तस्कै महत्त्वपूर्ण चाहिँ संस्कृत भाषा तुजपट्टि किताब छ चाहिँ तुकेन अनावरण कार्यक्रम दुका छ झन्डै झन्डै 10 वर्ष डेङ्ग्लिस में अध्ययन याना तुके मुद्रा स्फूर्ति खतुदु हरेक देवदेखि बिन्दल एकदमै महत्त्वपूर्ण हो धार्मिक रूपमा सो आर्टी रूपमा वो किताब चाहिँ 9 वर्ष लिपाछौँ प्रकाशनीयपट्टि अवस्था थो मेला चोलकीसा ओठेन जो छि कोभिड कारण चाहिँ आफूलाई छि वरिष्ठ कलाकार पि कालीगर पि उद्यमी पि मर्याउँ अवस्था यता मध्यनजर यासे छिसा विगत थेन्छु थुकिसिन चाहिँ 70 वर्ष नागे जुपिन्छ वरिष्ठ कलाकार पि सिद्ध हस्त कलाकार पिण्ड चाहिँ सामान्य कार्यक्रम वो देनसा जिम्मा याना जनु ख हरेक वर्ष जिसन छिमा विभिन्न विधा विभिन्न सेक्टर विभिन्न ठासे विधा मुका चाहिँ संगठित याना सामान्य कार्यक्रम न दुजुलो छ ले मेरो छ चाहिँ जिसन चाहिँ पुस्तान्तरण ढका छम कलाकार कालीगर वर्ष दयावै वेगै मिटु जाने तर वेगै सिप स्रोत साधन सौपटी विधि जम्मा वेगन ठाउँमा जनाउनी जा चाहिँ त्यो चाहिँ आज पुस्तान्तरण नियम मफुले चाहिँ त्यो छियो निवाटे लाना प्याउना चाहिँ मेरो वर्गत लाउ अवस्था खन्दै आवलका एजा चाहिँ पुस्तान्तरण नै छ शब्द तया इनहेरिटेन्स टाइप इंग्लिशमा वो पुस्तान्तरण ना ट्रान्सफर्मेसन अफ द जेनेरेसन अफ आर्ट एन्ड कल्चर गाटै उता चाहिँ एकदमै मोटो बिहा चाहिँ गाना होटल हायत तारागाउँ कल्चर सेन्टरले एफिलिएसन दिएका वो म्युजियम दुनियाँ जिम्मा चाहिँ वो 70 वर्ष चेपी छौ लेभल अनि 40 सन 60 छौ लेभल अलि 30 सन 40 लेभल पनि सुमो जेनेरेसन त चाहिँ आर्ट डेमो यकियो ले वेकअप नि प्रविधि त हस्तान्तरण यकियो ले इन्टरेक्सन यावना सुंगु किसिमना 70 वर्ष यो आर्ट यो लेभल गेछ यो बिडी गेछ यो तरिका गेछ अनि 50 वर्ष ओले छुलो आया छु नै इनहेरिटेन्स का चाहिँ वो किनिपटि जिन गोसा गएटु ले उके साथसाथै थुसी सो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गर्न हासिल हैन र त मेलाले नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पुरातत्व विभाग गाटो अनि राष्ट्रिय अभिलेखालय गाटो ले वेकअपिङ के दुपट्टि चाहिँ एकदमै दुर्लभ दस्तावेज त चाहिँ थुसी चाहिँ अनि किन श्रेष्ठ किनेपट्टि होटा चोलाको दुका राष्ट्रिय अभिलेखालय छि सपोर्टर रुपे तया वेकअपिङ चाहिँ स्वयं मनन्यु खै मखन्यु नब लाल मोटेउ ला छापटेपटि यो दको वेकअपिङ फोटो प्रोजेक्सन या हप्लिन दुसा ले छौ चाहिँ थोथुने भंसार चाहिँ अनलाइन अस्ने वोपरि अवस्था दुका अनलाइन मिडियामा चाहिँ थुने भंसार एक्सपोर्ट यापट्टि थियो अहिले वेब विषय चाहिँ केन्द्रित न भंसार यो अभिमुखीकरण यारका चाहिँ साथै थुने अवश्य प्यान एक्जिम कोड भंसार प्रोसिडियर चाहिँ यो के समस्या वया चाहिँ खण्डु युज टु मजुने हेबिचुअल मजु जा अथैते विषय त चाहिँ समाधान यानाउने थय मौका खरे हिसाबमा चाहिँ नि थय मेलाइ दर्ने अझ प्रोग्राम तयार दुका चाहिँ ठो हस्तकला प्रतियोगिता रह्या चाहिँ ठो गु छिउ प्रदर्शनी चाहिँ छौ किसिममा बजार व्यवस्थापन हो बजार मालिउ जायो लागि याना जनो खसा कला प्रतियोगिता चाहिँ छिउ हस्तकला हो कला नापा जोडे जुपी कलाकार पनि जबकि गुकी कलाकार मरेका कला सृजना जुइमुखो एजा चाहिँ वेकअप इन्टर्न न्यौनी हेमा वेकअप इन्टर्न प्रोत्साहन यामा हो छिउ फ्लाउ कला परम्परागत कला राई नापन्तु समसामयिक कला नदु वो कला एटा चाहिँ छिस उजागर याना जनमानसेन उके बारे जानकारी दियो नापन हु पुस्ता चाहिँ वो कला एटा चाहिँ पुस्तान्तरण यानाउने उद्देश्य चाहिँ ठो कला प्रतियोगिता आयोजना जुआछौँ ख ठो छियो 18औं हस्तकला व्यापार मेला यो श्रृङ्खला चाहिँ ठो 16औं संस्करण रूपे छिस याना जुनु जुल ठुके चाहिँ छिस ठु वर्षे चाहिँ न्यू विधा छौ चाहिँ परम्परागत विधा रह्या छिस याना जुनु दस यो समसामयिक रह्यो चाहिँ थौकले नु कठा वया छौपटे विधा त कया वया जुनु ठु न्यू विधा चाहिँ छिस प्रतियोगिता याउजी कला परम्परागत विधा कठा चाहिँ छियो नितान्त छियो नेवाजा खछौ किस्म टाउ खसा वो चाहिँ सिकु ज्यार्या छिस टाउ छुन्डु के त इंग्लिश फिलिग्री आर्ट फिलिग्री र्याटाइ
ठोबिदा गुकी चाहिँ छौकिसमा लोप जियो अवस्था ठेउ ज्या चाहिँ ठुकेट चिसँग प्रमोसन यामा नपाउनु हु पुस्ता न ठुके बारे चिसँग जानकारी बिहा उके चाहिँ आकर्षित यामा रे उद्देश्य चाहिँ छौबिरा ठोलिए उठा छ मेउ बिरा चाहिँ प्राकृतिक रेसा जन्ने र्याट है उके चाहिँ व्यापकता डु चिसँग चाहिँ सुछालिन चाहिँ कया चाहिँ विभिन्न घाँटेयुन चाहिँ अथवा चाहिँ वनस्पति रह्यो ख अथवा चाहिँ केरायु ठ्याङ्कन काप ढेकी जिउ रह्यो चाहिँ डु वो चाहिँ व्यापक डु केही विधा चाहिँ उत्पादन त यो कुरो ठो विषय चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो रूपमा चाहिँ ठाउँ कुनै बजार डिमान्ड न ढ्याचौँ ज्या चाहिँ ठुट न चिसँग प्रोत्साहन यामा रे हिसाबमा चाहिँ ठुन्यु विधा चाहिँ चिसँग प्रतियोगिता याटेन जुल ठुके नेपाल हस्तकला आयोजकै जुल साथै ठुके चाहिँ जस्तै राष्ट्रिय अभिलेखाले मेरो पत्रकार सम्मेलन थियो वेक अप इन अन राष्ट्रिय अभिलेखाले टु यो त्यो डेक्यु विधि फोटे स्वयंमाको फुलाउपट्टि उठेन जङ्गबार्यो जाट मगला छि नापयो चाहिँ शिलापत्र पेन्टिङ त गो छिस गुसा मखने हुआ गो हस्तकला देख्दा या छि पूजा पाठ है मिले जो चाहिँ ओना वेक अप डिस्प्ले जुल अरेन्टो छि हस्तकला लागि माउ छि सुसि छि त लगान न माउ जो टेक्नोलोजीमा लगानमा त हिसाबले ठुकै लागि नोबल बैंकले छि पार्टनर ज्यादा न जुदो वेक अप इन छि त हस्तकला लागि चाहिँ 1 करोड तक न उद्यमीशील ऋण गाडे जो तोजङ प्याकेज ख अरेन्टो नाफा दु नगरपालिका दु ले छि हयात होटल दु अन्त तारा कल्चर सेन्टर दु मला अरेन्टो बौद्ध समाज दु ठिके टकुस्त मिलेन चिज आयोजक र चिज मगे हाटे मलाई न टकुस्त मिले ज्यादा ठोक याफु ठुके चाहिँ ठु पटके चाहिँ न्यू विधा न न्यूनतम 15 जना छियो चाहिँ भुटी कापी मारे चाहिँ क्राइटेरिया ढेगारे दुसा प्राकृतिक रेसा जन्य ठु पटके चाहिँ छिठा छिङ नेम छिठा पार्टिसिपेन्ट जाछौँ दुजुल नाप चाहिँ ठु छिसँग चाहिँ पिउनु चाहिँ लाइभ अनेचुना चाहिँ वो प्रदर्शन स्थले चुना चाहिँ वेक अप इन्छ वो सामान देखियो कस ठुसी छियो मेलाई अबडी सोनुजुको जु ज्या छिसँग ठन येले छौ ठ्याक या ग्यालरी चाहिँ ठ्याक या चाहिँ ठु मियन चाहिँ सुर्जी रुङको दु अले वेक अप इन्ट चाहिँ मासँग छेले र्याट हामीले ढोको व्यवस्था या ना ठो पिउनु यो चाहिँ चिसँग त लाइभ डेमो न खसोक्समा मासँग या था व्यवस्था ना चाहिँ म या उजुली छि मेलाई ढोराने चाहिँ इमसँग अन चाहिँ वो सामान देखियो ज्याएछ अले लास्ट डे चाहिँ चिसँग गोप्य रूपमा जुरी टिम न ढेका थियो जुल वो जुरी टिममा चाहिँ वो वेक अप सँग ढेका दियो उत्पादन त चाहिँ जजमेन्ट याना उके त चाहिँ प्रथम द्वितीय र तृतीय घोषणा रुपे चाहिँ सुंगो अठिए जुल वो डिक्लेयर है अले उके चाहिँ पुरस्कारी एमाउन्ट हके चाहिँ चिसँग नापा लामेस त चाहिँ 50,000 अनि दोस्रो लामेस त 30,000 हो तेस्रो लामेस त 20,000 वो प्रमाणपत्र बिउ खस सकल चाहिँ वो पार्टिसिपेन्ट जो पनि फुकस्ट चाहिँ चाहिँ प्रमाणपत्र मासँगै पाखेन बिउ न व्यवस्था नाटे जुल अले ठोगु प्राइज एमाउन्ट चाहिँ चाहिँ थो छिटो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका हो काठमाडौँ महानगरपालिका पाखे चाहिँ व्यवस्था जो याना हो जुल आखेरला ठुकै सर्वसाधारण त फ्री यामा खतर यसमा चाहिँ ठौँ यो कोभिडको कारणमा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड स्वयंलाई चाहिँ सुरक्षा अवस्था स्वयंलाई वो हाट होटल लेभलिङ उनको ठायो अवस्था हेर्न मटेन यासे टिकट यो भा चाहिँ सोसाइटी यो ख एन तबि चाहिँ टिकट यो मेन केन्द्रबिन्दु मयासी चाहिँ सकबर छकापट्टिका चाहिँ पसपट्टिका विभिन्न क्षेत्र चाहिँ मुनुटाइ हारियाना वो पास बिएफटी व्यवस्था चाहिँ कनेक्सन सुर्यातेन गुडु उखने छौ चरण व्यावसायिक क्षेत्रहरुका न्युरोजोल ठमेल बौद्ध यसले मंगल बजार पाखि पास तमारमा इनु दुसा कने यगरेन चाहिँ व्यापक रूपमा छक छे निगो पास कम ठेनमा ढेउ हिसाबमा चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा प्रचार इनुडु ठुकै लागि चाहिँ अनि बौद्ध परिसर दुन्न चाहिँ क्षेत्र विकास समिति गाटु ओसोल बिथाना एकदमै ठुकै ग्वालिया छिरा बचाउ ब्यारो ज्या चाहिँ एकदमै उत्साहित ज्यातना छिसं चाहिँ आकाशले नेपाल हस्तकला महासंघ पाखे नेपाल सरकार त ठो जिउ गुल्न चाहिँ दे गयो पटी काठमाडौँ भ्याली जको सीमित मयासी ठो कोभिड समयले छिसं चाहिँ मेचिन से पश्चिम महाकाली ठेंगी मार गाना छिसं अनपिण्ड पहल यानु जलो सारा सा अन पाखे चाहिँ छि मेची पाखे या अनौन चाहिँ छिठा छ जको डेको लासा अनि आन्तरिक पर्यटन न विकास अले अञ्चलपिन स्थानीय मनुते त छौ मन्दिर बनेजला कम से कम 200 जना त रोजगारी दय हिसाबमा अयु किसिममा वन मार्ग छिसं गभर्नमेन्ट पिण्ड न टाइउ खस चाहिँ आठुके छिसं ठो मेला न याबले चाहिँ
मेला याबले छिसँग लगभग 8 लाख मुनुट चाहिँ भिजिटे गइरहेको टार्गेट छ छिसँग अन्य व्यापार लगभग 5 करोड 6 करोड यो चाहिँ अनहारारी छि बिजनेस जुई अनली पर नापाउ चाहिँ अर्डरला व्यापकते जुइरहेको चाहिँ छिसँग टार्गेट तयार थियो लगभग 20-22 करोड युटिलाई इन्सँग फोकस न आ गुल्न छि ओ स्तरीय छि हस्तकला जाइपिङ वइ पिन्टो अनि पिनसँग चाहिँ अठे अर्डर काइदियो छि अनुमान रुका सकलस्ता तो मेला न्याय बिउ व्यापार ठय ठासा त झियो हस्तकला गुली तक गुणस्तर दु गुणस्तर ग्य गुल तक प्रदर्शन योग्य गुल तक आमदानी या योग्य प्रति वस्तु खरेपति स्यो मौका न ख केनिन मौका ख ज्या जक्सा चाहिँ छाइरा दिदा इना पनि अगर पनि सम्पूर्ण जीवन अनुरोध ठो मेला चाहिँ कोभिड जुई ढंगा तस्क ठाको अवश्य सिरेगा जिम चाहिँ तो चाहिँ मेला या टो अगर सम्पूर्ण छ बहुते वया या टोले वया तो सोनो जुई कार्यक्रम चाहिँ सहभागी या सफल या इनाम नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा नेपाली श्रम सिप सिर्जना र राष्ट्रिय पहिचानको एउटै थलो नेपाल हस्तकला महासङ्घ प्रस्तुत गर्दछ 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता यही मङ्सिर 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म होटल हयात रुजान्सी बौद्ध काठमाडौँमा हस्तकला समृद्धिका सम्भावनाहरू सुयाहे दिला नेपाल हस्तकला महासङ्घ या गुसाले जुइतेङ्गु 18औं हस्तकला व्यापारिक मेला व 16औं हस्तकला प्रतियोगिता या विषय तकया वैकपिलिसे खलाबला यानागु छिस सुयाहे दिला सम्पूर्ण हस्तकला प्रेमी लिसे सम्पूर्ण कलाकार दाजुके जा तटके पिन्त यको भिन्तुना बियाछुना लिसे ठुगु ज्याजो सुथालक न्यामा थैगुन मनथुना छुना लिसे छिता छगुन इनाप नाचुना वैगु मंगसिरिया 3, 4 व 5 गते हयात होटल छ ठुगु व्यापारिक मेला लिसलिसेगु प्रतियोगिता ख उगु प्रतियोगिता या छगु रिजल्ट न्यंकेगु ज्याजोन अन जुइगुला जुएजुला ओके झास छिना वया दिस छगु कोभिडिया कारण छिता गुलिन थो हस्तकला छगु असर जुगु ख उकिया त छिसा हाक्न न्ह्यने यंकिनु छगु प्रवर्धन याना बनिनु उकिया नीति छि सक्कशिगुन उलिहे ग्वालीमा सक्कशिगुन उलिहे माया ममतामा उकि छगु झिगु हस्तकला झिगु थगु हे कला ख त छगु झिगु जीवनीय छगु अंग ख छगु पाठ ख उकि ठुकिया त न्ह्यने यंकिया नीति छि सक्शिगु ग्वाली दै थैगु फलसकासे छि त अन नाप्लागु हेजी नेपाल मण्डल टेलिभिजन या तिथि ज्याजो सना नाप्लागुजी लिसे उगु हस्तकला या गु ज्याजो ख अनना छिता नाप्लागुजी थुली रासे आक्न छक छिता ठुगु हस्तकला व्यापारिक मेला सब बोतिकया दिता इनाप्यासे जनपसाकी ओजफने सुबा